Ekipa, ajmo malo pričati o tkaninama. Liječnica po imenu Heidi Jelen je napravila ovu studiju o tkaninama i ovo je bio zaključak. Ljudsko tijelo ima frekvenciju od 100 MHz. Organski pamuk ima frekvenciju od 100 do 110 MHz. Prema tome ne želite nositi bilo koju tkaninu koja je ispod 100 MHz. Bolesna i skoro mrtva osoba ima frekvenciju od 15 MHz, a materijali kao što su polijester, vještačka svila i spandex bi trebale biti one gumene gege, imaju tu frekvenciju od 15 MHz. Znanost dokazuje da bilo koja tkanina koja ima manje od 100 MHz opterećuje naše tijelo i uzrok je bolestiju, upala i drugih bolestiju. Jedina dva super vlakna koje imaju frekvenciju od 5000 MHz su lan i vuna. No, problem je kad kombinirate skupa lan i vunu, pošto oboje imaju 5000 MHz, kad su u kombinaciji zajedno, oni poništavaju jedan drugoga i frekvencija je nula. Knjiga Biblije, Ponovljeni zakon, je napisana u 7. stoljeću prije Krista. 22.11. Ne nosi odjeću od vune i lana zajedno tkane. Zanimljivo kako su tako davno oni znali da lan i vuna se ne smiju nositi zajedno i mi to tek sad otkrivamo radi frekvencije jer jedan drugoga isključuju. Uz ovu gospođu ranije navedenu imamo i doktora Philipa Callahena koji je uspio dokazati postojanje ove energije koristeći lišće biljaka pričvršćeno na osciloskop. Otkrio je da čista tkanina koja je sugerirana u Mojsijevim knjigama djeluje kao antena za ovu energiju. Otkrio je da kada se čista tkanina stavi na ranu ili u lokalnoj boli, uvelike ubrzava proces ozdravljenja. Lan se uzgajao u Egiptu, a onda su ga potom pretvarali u sulenin, a stalno su ga nosili ljudi visokog ranga i isključivo svećenici. Omoti za mumije također su bili od lana. Stari ljudi su to sve znali i bili su puno pametniji od nas. Nas zaglupljuju, to bi vam trebalo sad biti jasno.